Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakitak da iruwin kan bubot nga inukod da jinwang mau. Apay inlakom kadakwada. Uwan tatang, ada pa kasapula ko na iti kwarta. Amo ka niti asawam nga inlakom jinwang mau. Kwa tatang, saan? Diyak pa imbagakin ko na. Imbagam ko mga muna sakbay nagdesisyon ka. Agam agure ka. Anya ngamin ay ti pakasapula iti kwarta. Kwa, tatang. Ada ka didakkel nga utang mau, asaan nga amo ti asawam, ket isaw ti bayadam. Awan tatang. Anya nga raw ti pakasapula iti kwarta. Ada ko magatang. Anya ya ti gatangam. Tapengin lakom pa yung kakaiso na pagar-aradom. Ibagak tatang. Ang pangasiyo. Di yu ibagbagak kadananang kan ni Amera. Sige. No, anya man ay takayat mo agatangan. Dua tala nga makamaw. Ala, ibagam nga roday. Paltog tigatang tatang. Anya, paltaw. Uwan tatang. Tapno adamot pang dipinsa tayo iti bagbagi tayo. No adaman na nagpanggap kada tayo iti sana na sayaat. Gapo kaday iti panang paturungken kaniburog ide iti paltaw. Daytat in nakapanunutam gumatang mo't iti paltaw. Uwan tatang. Narigat no buning lahang ti sarsarang tayo. No kasday nga damayat mangdangran kada tayo. Maawatan ka barok. Ang kasano nga rod ang mailimod mo iti asawam nga awanan dyan nuwang mau. Day tangarod ti problema kita, tatang. Diyak pa'y ammo ti solusyon na. Kastaw. Tapno makalusot ka iti asawam, isuro ka iti aramidam. Ang agore ka man. Anak ko man di pagilimudam. Sakit din, ti mangkonsintikan ka. Kwa, tatang. Maawatan da ko ma. Para iti siguridad tayo amin ngagkakadwa dyan gatangi kapaltog. Sa bagay. Sige. Anayon, ti pan nakaawat ko ken ka, barok. Anyang nga rin panuno ti solusyon ti problema, tatang. Anday pataraken ko ano ang kaniguyo. Katangay maumaan nan, sikan ti mangala. Kat isaw ti pagparangam anwang mau. Anya? Unang malahasin ni Amira dyan wang mi, tatang. Tapasara iso ti mapan mangiwayway. No, kasday adyak na sango. Di ibagam tulatan ngayon sukat mo kada iruwin kan bubaw. Kasano no agdamag to kada iruwin kin bubaw. Di pa'y mabuking ako. Saktaon ti makamo amang tulag kada kwada. No, saan ka mabuking? Ano? Agyaman ak tatang. Uray may sa ti katugangak no kada kayo ti kinasayaat na. Saan na ko napatiray ukan. Talaga mo siyakla ang ti katugangam. Nataykat nga rudan na di asawak. Malaksid lang. No, dapay nalimon sa bali ang katugangam. Awan tatang. Amuyo mo't at ilang anak yun. Ayat Sakti makalaban mo no mga alakay ti kadua di anak ka. Patay ka, mga sino ka man nga umayang basak-basak dito eh. Sakmat. Sigurado, anatay itanday jay nagkarsakas, senyorita. Asit kanta, barong. Siyakpay lang ti umasidag, senyorita. Tamang ano, maisagmak kayo. Sige, asit gam nga rodan ti pinaltugan ta. Uwan, senyorita. Ikasaklat ta ti paltog ko. Aganad ka, barong. Sigurado, anatay itan ti pinaltugan mi. Wak nitak ti kasamakan. Barong, anya ti pinaltugan ta? Jackpot, senyorita.
Saan akabusor? Winutulisan tinapaday ta. No dikat may nga alingo. Ani? Alingo, ti pinaltugan ta. Wan, senyorita. Adita, naudatalan, senyorita. Naimas nga taday ta? Para kanya kat naimas ng dagiti ordinaryo a baboy, senyorita. Sige, yawit ka nga rod. Kat partyam, tara manaktuman no talaga na imas ako nam. Wan, senyorita. Apay nga tadi mo la sumangputan ni Miguel. At dapay lang nga tayo taltalo. Amira, Itatang. kasla da paspasungada. Wano, amom kaday nga umayak. Kat siyak ti paspasungada. Sana da kayo ti paspasungadak, tatang. Ni Miguel. Anya, awan pa ni Miguel? Awan pa'y nga rod. Aldawan nga di matla sumangputan. Diyak ka mo no may mangal daw. Di wala ka din nakita iti talon? Sana mabalin niya ibagak tinapanan na. Oh, tatang, kita andak matlatan. Ang mga nanaranaan niyo ti asawa kiti talon. Ay, saan anak ka? Awan mo di dyan nagabayan mi atalon. Ay, napnapanan na nga tan. Sumangpet tulat ta. Amo na mo ti pagawidan na. Saan mo't nga ubing amayaw awan pailaan. Uwan matkit di Ngam anya ti amok. No nasantil mo kit di mo to nakaskin ni Puyong, idinapan ng ruot. Yak mamatay nasantil mo idinipuyaw. Anya nga ron ti pamatiyo, tatang. Idin to ta, intultul nagdapay idi balaydan. Ada siguro number 2 na Ha? Ngam gapot na masukalan idin. Imbaga na mo na nasantil mo. Ay, Ad-adan adjakpat yan nga adda babae ni Puyong, tatang. Nasingpot mo't na tao Saan la maununi? Kun may sapay, saan mo ta naka-isputing idi imbagada na santil mo? Sana ya. Saan, tatang? Nakakamisita laeng idi. Kun naka-short pant laeng iti rot-rot. Iso nga adayo ti ibagbagada nga adda number 2 ni Puyong. Sa bagay, ay ayatin na unay ti asawa na. Akas smart iti panagayat ka ni Miguel. Napanangatan ni Burog. Tapay nga awan da payaging gaita. Oh, Agripina. Itay pa'y aboy-boyaan ka. Pag nakasla di makanakapusa. Anyat mo paspasamak yung kaya. Bueno, nasakit tiyan mo. He! No nasakit ko matityan ko, sa anak ko man apag na. Abay nga ro dasan ka makatal na. Da Burog, kanti anak ta. Isuda ti paspasong adak. Itay pa'y labigat arimwarda. Ngam aging gaita, di damat la sumangpatan. Di mo ba kadanagan nida? Sumangpet dan dulata. Amom ka di ti ayanda, Placido? Aqua? Sumpat ka! Amom ka di, tinapanan da Burog, kanti anak ta. Saan? Adat! Ibagak no jak madandanagan. Mapo, napanday di bantay. Anya tinapanday no braidjay, Placido. Jak kayat nga agulbod ka. Tano agulbod ka kat adadakas ang mapasamak iti anak ta. Sikat ti pabasulag. Huwag ni pag ako napandanag sursurong ang paltog. Anya pa'y? Sinvergüenza. Intuloy na latta ti agensayo nga uray saan ko akayat. Tay ko na kon, pagsayatan na, no amo na ti agigamit ti paltog, Agripina. Maulit laang ti panakadisgrasya ti anak ta. Sikat ti pabasulag, Placido. Pabasulin nak no natay kan. Santo mapasamak rita. Tamasursuruan mo na naibag ti anak na pumaltog. Iso andi ka madalakan. Adan po biyak iti anak ta. Iso akasla saan kun akayat nga asitgan no makitak nga daigam na apaltog. Nervyos sa kalaunay. Good. Niran-ran na lang matanatamaan ka, Agripina. Kanagyaman ka ta si bibiyang kamay. Basta mabutengak ang makakita nga adda paltog ni Chloe. Mapan ka iti ayanda. Tama nga no adda manandakas ang napagtenda. Sige, Luis. Adda dimtang. Aguray ka.
isudan samat tanda kiti dimtang. Anya kiti pa nagkita mo. Di mo mabigbig tilugan da. Anya siya binagkat ni Burong nga imbaba, itilugan da. Kaslamat kaldi nga saraan. Aham ko. Umay ka, Agripina. Sabatin tayo na. Pamitlay. Sangsagpit ko lang ni Tipalay. Andan umaya sa nga ilay. Naimbaga malam yun, tatang. Miguel, si kaman kayang baraw. Sige, sumarag ka. Dito nagtipagsaritaan ta. Agyaman ak, tatang. Saan ka kadipay ang nag-awin ni Balayaw? Saan pa'y, tatang? Dito'y balayo tinagdiritsuak. Ita'y nakisinara ka kiti lalaking o mawawag kanya. Kahit kumusta ti pan nakisinarak mo, iti manglaklako ken kay ti paltaw. Talagang adapaltog na dyan lalaki, tatang. Kat ginatang kon. Anya, andakin kan. Uwan, tatang. Kaya tiyo makita. Alaman, irwar mo man ta, kilatisen ta na imbag, no? Saan mo't kitong-kitong na itapaltaw. Sana pulos, tatang. Makita ang terwar ko. Ato'y, tatang. Oh, Kalibre 45 man. Stainless pa eh. napintas. Saan ka di, tatang? Agputok mo lang ata. Dahil tatisaan ko pa'y nga mo, tatang. Tadyak mo't pa'y inpada sa pinaputok na ito apalto. Umay ka, mapanta iti amok a lugar anatalgad apang ipadasam iti dahi apaltaw. Ito malumlatan, tatang. Ang mga numadandanagan unay itan ti asawa. Ewan kayam, itay pa yung madandanagan nagkapuwa ki di balayaw. Sigsigaan na ka. O sige, inakaro din, tatang. Agsubliak to ninton malam. Tapadasan tantuman paputukin da ito. Yawar ka man, anda pa'y damagag. Ano rita? Manungay ti pinanggatang mo iti dayta. Imanay mo't laang tinaglakwam itinwang mo. Uwan, tatang. Kan ada pa'y basit sobrana para bugom. Ay, nagsayatag. No, awan utang mo. Iso lang ti kayat ko adamagan. Sige, agawid kan baraw. Placido. Naimas nga tamat, di parpartyan ni Burong nga aling. Narimas, Agripina. Numaramanam lang diya kamo no di mon berberukan. Saan nga taan na alsam ti karnina? Tabo nga ti kayo ti kankanan akin rurot. Anya na siya pa nagpampanunod mo. Anya kita karni analsemen. Kaslawan ang mapulos, Agripina. Inton maminsan. Diyak kayatan nga ijabantay ti paginsaywan ti anak ta. Tapay. Salsalwadan tayo dayjay a lugar. Tama develop to nga eco park. Sa kalpasan na, paltugan dalatan dagiti makita da bumaba nga atap nga animal. Madi, Placido. Imbaga kon kiniborog. Asan danton na mapmapan ni Diay. Kansandang agpaltog kadagiti atap nga ayop. Nasayaat no kasta. Aywan gayam. Kaanon tumat amarugyan ti panakadevelop dayjay a lugar. Apaman na malpas, dagiti mapatpatak dira pagadalan. Isonto ti may saruno. Sakbay nga idasaran kay ti pangaldaw mo. Mabalin, ibagam nga umuna no sa dino tinagkapuan, Miguel. Uray saan na kun nga idasaran? Itay pa yan ang aldawa? Sa dino tinangaldawam? Ano, adamutin babaem, kat nagkapangan kayo. Unay kamutin. Ang mamasiksika lang ti babae iti biyag ko. Sakit din kasta ti saong. Amok aya, nga damat nakasulisugam ditan. Awan, Amira. Tasiksika lang ti babae ngay ayat. Nyat amok, nagkapam nga rod. Kan, apay ako namanangan kan. Ipagaklatan ka na paano kung kidaya. Di ka makasao, naggapuam ko na. Kwa, inlagip man David sang tayo inada. Iso tinapan ko nakipanganan. Agpaisaw. Wen, uray ka damagan. Sapal ako matasaan. Day takot ti pagdadadaala kiti orasan. Nakaad-adayo di ayanda.
Sa ibaga ng tupay kit di, ngayon nakmat isapol tingiwat ko, kasgan ka. No kasta, mamati kamot lang, itimbagak ka na pa na. Anya pa yung ay, mamatak na tatan Di nakman ka ta ulbudan. Ay, Diyos ko, Sige, tinakagidasaran. pakawanan ako mapo. No nagulbud ako nito asawa. Anya. Naimas matgayam ti karnit alingo. Nananam, sana makasuya. Di ba ba di ka naimas ni Aling Agripina? Wen, talaga naimas. Isuhasan yung apulpulutanan dyan da iti ref. Alawan, no isot ko na. Mapana kita yan daburog, ta makisangwak ngagpulutan. Talaga, sabali ti raman na. Amagando si kapayan ti mangibaga kaniburog, ama panagano pidaling o. Tamumon ti kinaraman ti karni daling o. Ay, saan? Diyak pulos ibabawi dagiti imbagak itay. Tanarigat no maibos dagiti atap nga animal. Amang ano din ton amu dagiti sumarsaro no akapututan. Sabagay, adda punto magrepi. Ay! Ne. Anya na yakan albong ti baltog. Urayak lag nervyos, Placido. No. Ay! Agsasarnon dagiti putok, Placido. Agdan samat tan rin maot kada tayo. Dito'y kalang agrepi na tarumwarak. Nakitaan no anya na yakan albong. Saan? Di ka rumuar tamagan no paltugan da ka. Di nakigawid. Diktakan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pato abang guys. Pilyam kumamit ti lugar pagpraktis ang mapumaldog. Saan ka pala nagnakam iti pan nakadisgrasyam kan ni mamam? Sana ka nagpraktis, Papa. Pinaltugak lang tinakitak abaglat. Anak ka puli-puli ti sangatik kayo, nga umalatiw ko maiti unag tinaladan tayo. Ayan ti baglad. Tumangad kayo, Papa. Tijay ni. Salbag, nakaskas daw. Nagdakil na baglat kan. Natay saan? Napuruwak, Papa. Mako nakita na natal ng tipulsok nga pumaltog. Kaslasahan na kamamati. Natay, di pa'y lanatnag. Nakakapit pa'y lang. Pato abanggis. Nalaing ka pumaltogi ha. Talaga ka diya si ka tinakapaltogi ti baklat. Ta sino kumapay? Kat si siyak lang matyada dito, Papa. Ayan di Borog. Awan ni Borog. Nagpakada na gawin. Tainawagan ka asawa na. Aggurigur ka no ti anak ta. No kasta. Talaga si ka tinakapaltog iti beglata di penatlag. Wan, Papa. Awan sa balin no saan asyak. Ay, maliman. Mabalin ko na ragasin ni tatang iti baleda. Kat mapan kami iti kunkuna ng amuna natalged a lugar. Apang ipadasak iti paltog ko. Ibarikas ko ti bunang ko. Tapnawan pa nagdwa-dwa kanyak ti asawak asabali ti papanak. Oh, Miguel. Kapanam? Ang barikas mo matabunan mo. Inakman mangayo bakit? Ado pa'y matikayo apag sungrod Ekwa, ado pa'y tinabati karagiti sangati akasya. Isuti nakalaan. Agan anag ka nga rod. Wen, awan pagdanagan. Sikakit diti agan nandan tadakkelan tatyan mo. Awan gayam, kano to ti panaganak mo? Inton umay abulan. Ay na, nagdakkel tatyan mo. Kat, sapay la ko ma. Tasaan kanto amarigatan nga ganak.
Binigata nga pagna. Kasta nga minti bagbaga ni nanang. Tapno sa anak to ka no marigatan nga aganak. Wen, kin Maysa, di ka unay umininom iti soft drinks. Sana nasaya at dayjay. Talaga mat. Sa anak mo't ama naginom iti soft drinks. Sigurado lakit di akaruprupak to ti ipas ngay mo. Ha? Oh, apay ano pa mulagat ka itimbaga? Apay, di mo kaya't akaruprupak ti ipas ngay mo to? Ha? Ko ha. Apay kit din nandiyak kayat. Talaga si kanto ti karuprupa na ta. Gwapo ka nga ama na. Ha? Diyos ko. Kabayatan ti panaglapas na kiti altaw. Madagdagdagan mo ti panagdandanak ko. Asinun to nga ti karuprupa ti anak ko. Ay, sabay lang kumatasyak to ti kaing ingas na. Tapno saan to amadlaw ti asawa asaan nga iso ti puno nga ama. Aging nga ito. Tsak pa'y lamo na niya ti ramidag. May padagkuntumat lang ata ti anak ko. Idin to taamok. Ang nagtaod iti maysa at demonyo. Abo nga laen, ti pan nakaramas ko. Kat ni pa'y Mayor Placido. Ay, nagdakkel nga ulag. Saan nga ulag? Baglat. Baklat kan ulag. Iso matlaan nga iso. Awan kita ti beklat. Dahita tinagdumanda. Ang dagdagal nga mang da ito'y. Ibagam itiboy tayo ama panapuuran. Uno ikali na daytan. Aling gatak una yan ang makakita. Saan, mama? Di nyo pa ikali. Huwag papuuran ta baklat. Apay, kaya't mo pa'y laang abuy-buyaan, kasta ka di? Imawag kanyak ni Burog. Kat kuna na apartyan nanto ka no, mama. Saan ama si dadayta? Masida nagkunasan. Kunadag iti nakaraman. Pangbabigsa ka no, iti resistensya. Iso aramanakin ton maluto. Anya? Kasla ka no raman ti manok, Agripina. Sige. Paipaknik pa lang na itabaglat. Tanin tumurog timang parten ton sumangbat. Di mo kunaan aramanam tumanen, Placido? Natural. Kaya't ko amaamuan no anyat raman na iti panang loto ni Burog. No may ayo akwin no saan. Di mo padpadasan ti rumaman, Placido. Ta saan ka manen akayat, akaida. Tatang, itay simang at tayo itiray ito abantay. Tsak pulos impagarot nga da nakalawon-lawa alikaong dito itukto. Dahitaw, ito awagan da iti bantay si Minublan. Takas makita mo ti porma na. Sinan sinublan da iti apasat ti bantay. Talagaan na talgad da ito alugar, tatang. Manmano siguro ti dumandanon dito at tao. Uy, tawre da iti manganop kat di da kayat apagpaingan ditaw. Tanapudot ka naw. Awan kami napulos ti Marek na palayo po'y ditaw. Puno nga dayo da ito alugar. Ngam, napintas apag surusurwak a pumaltog, tatang. Una, isungan surot ka ditaw. Dito lang ti amok a lugar katalgada na pagpraktisa. Ala, iruar mong tapaltog mo. Buyaan ka man nga agpraktis. O sige, tatang. Takumita nga rod iti sirigag apaltugan. Dahil sinaraya ka imito ti paltugam. Yun nga agpaiso. Una yung ti kaado abunga na dayjay kay mito, tata. Andong tinaluom. Kat dahil nag-aari mo tong sinaray ti sirigam. Wen, tata. Tanumat chambaak. Amatamaan dagi jay abunga ti kay mito. Adda ti kanun tayo. Alaki din, paltugam ako. Wen, tata. Teta. Itan. Awan na pulos tinapuntaam. Ay, nabigla. Takas laki midagtigam ko apaltog, tata. Iso nagbangking. Patid kerem ngamin anay bagtitakyag mo ano kalbitam ti gatilyaw.
Tapno saan ako midak no agputaw. Sige, wan tatang. Baliwak asirigan ti punteriak. Sa bagay, damom ngamin ti pumaltaw. Mapraktis mo tulat ta. Mama! Ay, kabaliw. Unay kayon, mama. Managkigkigtot kayo. Saan nakakabaliyo? Bigla ka matlat na ngamin nga agsasao iti likodak. Iso nakigtutak. Gapo ka di din nangigyo aputok itay? Iso alis to kayo makikigtot, mama. Wan, Gapo ka di din nangigyo itay aputok? Iso managkigkigtot kayon? wan. Katgapukan ka ti panagner-nervyos ko, Chloe. Sorry, mama. Ngam takdakas ko manudyak napatay jay paglat. Nga wala tayo kumaitinaladan tayo. Maging gaita. Kasla sa anak pala ang amamati asikati na kapatay iti day jay abaglat. Mamati kayo man kan saan. Siyak, mama. Talaga nga imala ka ni Papa mahilig iti paltog. Kaya't ko ti agbalin akas kan kuha na nga asin kado a pumaltog, mama. Iso asa anak nga agsarday nga agin sayo. Aging ga asa anak ama asa analaing a pumaltog. Ita, tadandani kan aganak Amira. Masapul nga isagana yu amin na nagiti masapsapul yaw. Wen nanang. Ay wen gayam. Anya ka diti planom. Agpasuso ka wino padidyem to iti buti ti anak yaw. Siyak tulatan ti mang pagatas kan kuha na nanang. Nagastos. No magatang agatas ti pagbiag na. Ay won. Saan laday ta? Nagngingina ti gatas itan. Dita pa iti may sa pagrigatan nyo. Nubuti adagos ti pagsuswan to ti anak yaw. Agyaman na kiti pa ng kuyog yu kanyak dito bantay, tatang. Amom ka din ti daldalanam no si kantulangan ti umay ditaw. Wan tatang. Nalakalang matamasurutan ti dalan dito eh. Pangidulinam to nga ti paltugmaw. Dahita ti saan ko pa nga mo. No, sa dino ti pangidulina. San mo ngay kabin iti aparadoryaw. Ta sigurado masukainan ti asawam. Wan tatang. Ang agnanaw yung tunga ta mailimid ko. Anyan tunga ta ti reaksyon na no makita na dahito apaltog ko. Sigurado ano makita na. Damagan na adagaw no nangalaam. Di bagak tulatan. Ada nang ipadawat kanya. Madmaday no kasta ti ibagam. Ha? Ang mga no atapon na anak membro kamutan ka na iti tulisan. Uwan gaya man niya. Ibagam tulatan ti agpaisaw. Di mamuan nanto na nagulbudakin ko na tata. Tulungan kanton amak ipalawag kan ko na iti amin. Sige. Agyaman ang karot tata. Un kaya. Nagkita kami kani abogado Macario di namin san nga aldaw. Ta nagrana kami iti ponsyon na. Kumusta ti pagdurdurasan ti lablaban tayo apa nakagraryo ti daga ni Mayor tata? Magakano ti maseknan nga ahensya. Amapan tayo amin agpakita iti opisina ta. Akatalunan ti Mayor. Anya? Apay ka no? Kaya't da kano adamaga na personal ka na tayo. No, kasano ti kalawa ti taltalunan ti tunggal maysa. Ket kanon to nga ro ti imbagayo ipapantayo iti opisina da, tata. Awan pa imbaga kapit siya. Di tayo pa imot nakapagtutulag ng kakadwa. No kasta, mang-meeting kayo nga ron. Wait, sursuram to amin na kakadwa. Agmi-meeting tayo manay. Talaga na lang salbangkit diti kastoy. Agripina, apay nga aputam dagong mo. Gaputan na lang abko ti lang ti bakla ta pinatay ti anak tay nagangin Placido. Isu nga ibagam iti boy tayo nga iban lang nalaangan da ijay. Malawan, may bagkat kon. San ka no pa'y lang makumay ni Burog kita malam? Tadda pa'y lang iti ospital. Kaya't yun to pa'y lang amin nasidaan da ijay abaklat. Ni Burog, tinagibaga. Apartin na kumano makaumay.
Saan nga tangad-adda may sagmak ni Chloe? Itataamunan ti agigam iti paltog. Saan? May at itatamunan ti pumaltog. Adda ni sarang na ano adda kalaban na. Maayaban kayo manan? Maipanggap iti pan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido? Wen, isong agmi-meeting kam to amin nga kakadwain tundigan. Sigurado. Numaamuan ni Mayor Placido day ta apag mimitingan nyo. Gumayab-gab manan ti pungtot na kada kayo. Saan kami ang mabuteng, Amira? Anya nga ta nga isardeng nyo langan day ta nga ilablawan nyo, Miguel. Anya, sana mabalin. Itahapay tadan dagiti natay akakadwami. Gapu iti lablaban mi. Saan min to apulos nga isanod tinabayagan at taratari gagayan mi? Wen ang mga nandan tumanan sumaruno amatay kada kayo. Di ka madanagan. Sana basta pumatay ni Mayor Placido. Tasalsalak niban na ti posisyon na akas mayor. Demonyo dayjay at tao. Ulag dayjay, Miguel. Saan kami ang mabuteng? Nagado kami ang katalunan na. Kat imposible. Apatayan na kami amin. Adumat gaya man tinalpas da engineer, iti may patpatakder nga eskwelahan tayo, honey. Well, nga may napartak nga trabaho na kiti tao na. Kat, ti plano mga apartment, tapno adan tumat abangan dagiti estudyante. Di mo kadipay isaruno? Isaruno. May saruno agraman imbaga kiti a restaurant. Sigurado ano operational ton dagiti may pas dagiti daytoy adaga tayo. Sigurado nga agakop tayo manan iti adu ang kwarta. Pudo na ita. Ket, oray mangwarta ak tumanan ninton eleksyon. Day tamat ti madikan ka, Placido. Tauray personal tayo a kwarta kat may ramraman na gastusan no dumteng ti eleksyon. Gagangay lang na ita, Agripina. Saan ka di ang makaanay dagiti kickback mo akas mayor? Saan? Tano eleksyon. I-highest bidder di mga bak. Dahil tirigat na. Tanarwa man dagiti tao nga umawat iti kwarta no eleksyon. Puwera de los buenos. Nga pagawatan da kami na politiko. Tila nagturtulunganan di saritaan. Pato apangkis. Adayo pa iti eleksyon. Isungay sardeng tan na pagsaritaan da itabanag. Nasaya ata si Mangpat kayon, Papa. Mama. Abay. Da ka din napatag ni bagam tayo oray mo. Tisangbad mi. Ala, agsarita kayo man pahintay na uminom kit ni mawawak. Sige. Ano man? Ada ka di padamag mo. Adda, Papa. Imay di may saka dagiti matalakyo at tao tayo. Kapampanaw na lang itay dumtang kayo. Anya timbaga na. Naamuan na nga agmi-meeting ka naman dagiti katalunan tayo inton bigat. Tanya kumati pagmimitingan da. Sigon iti may atao tayo, Papa. Ilaban da kanulat ta ti pan nakaagraryo ti daga tayo. Pato apanggis. Di dalat tayo sardeng. Pagpungpung tudag daklat ta. Makita na. Ikakiday ti pagnakmanda amin ninton bigat. Anya ti pampanunutin yung aramidan, Papa. Lading itag ngamsan ko amay baga. Kandi mo kung may bagbagakin ni mamam, tinaybagakin ka. Sige, Papa. Si Mangpat ka din ni Burog. Adan. Aday ti garahe. Agkarkarwash. Oh, mapana kitayan na. Kaya't ko ang magkasarita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ngay, Miguel. Naibagam ka di matla aminin ka dagiti kakadwayo? Ti ko nam apa nagbe-meeting yo? Wen, napakamo kami ni Dan. Talaga madanagan at latta. Unay kiti na panagdandanag mo. Numuna tagdaragsin ka. Di mo unay pampanunutin no anyaman ti problema tayo.
Tidandanin panaganak iti panunutan. Madanangan na kami, no dadakas nga aramidin kada kayo ni Mayor. Ti kinamayor na ti maapiktaran. No pagaramidan na kami iti saan anasaya at amira. Ala, sapay ko mga rod. Tanapintas ti banag ti panagmi-meeting yo. Mapanda iti adayo. Sa dinong adayo, Mayor. Di ka nagdamag. Isurog tulat ng tindalan apapananta. Adda ka di ilimlimid yo, Mayor. Adubay, tisan mo nga mo, brog. Ngam inutan ama mo amin apalimad ko. Anya nga tadag iti sigurado na. Ni mayanggan ya. Amok tiyaday di panunot mo, brog. Anya, Mayor. Sige man. Pagtuan nyo man no talagang amoyo. Salod-sod iti bagim. Nuan niya dagiti palimad ko. Saan? Napugtuan nyo agbay so. Naglaing kayo, Mayor. Iso, adi kag panunot iti may kundra kanayak. No kayat mo, anasaya at kanagbayag tilin ng inta. Ay, uwan, Mayor. Agsaga na kagarudan. Mapantan iti kunak apapanan taburog. Tatang, ano nga tanong ala ito di paltog ko into nagmi-meeting tayo? Anya, ay saan pa raw? Pangusaram kumangay. Dinto tada tayo lang, ba't nga kakadwat yung tatarip na? Sa bagay. Narigat nga gisalsalikad kay ti paltaw baraw. Taamangan na da makasipot kat itik-tik da kakadag iti pules. Sige, tatang. Saan kun nga itugot? Kung kaya, nangindulinam nga iti paltog mau. Inkabil ko iti unag tibur na tatang. Saan nga ta masuk kainan ti asawam, muno niya balayat. Saan, tatang? Tadalitik de di aburnay. Iso saan mi nakarkargaan iti danom uno anyaman. Nakapak ni iti apon ti manok mi. Nasayat no kasta. Tano makita da abalayan kan amira da jay. Sigurado nga nervyos da iti kasta unay. Kan amangan no atapen da pay amay sakamot at tulisan. Ulimag! Imay kami. Daya mamok ka na kayo ti baro akadwa tayo. Burog! Sikan ti mangibagay tinagan mo. Nasaysaya at kumalaang. Ada kayo ti mangibaga tinagan ko, Mayor. Imbaga kon! Nga mituloy mo ti mangibaga. Sige, ibaga masikan ni Burog. Kakadwa, siyak ni Burog. May isa akmat, malalaki akas ka na kayo. Kan awan mat, tikaputang ko nga oray asino apulano. Pato apangkes! Di mo ka di mapigsa ti panagsaong Burog. Kas kala saan anang daw. Abay, di mo ibaga ti kasta. Abay di nakabutan. San? Tanasaya at kayo matkanyak, Mayor. Nay, apay nga katawa kayo, iti yung bagak kakadwa. Gapo, tadi nakpayunay am-am mo, Burog. Nga uray no inaldawan. Nga kadkadwa tayo di balay. Nakabot-botang! Tiya mo tayo! Nuiso, tagpong tot, bro! Anya? Tadak-tadak sa pahingam timonyo! Nuiso, di makabong to! Anya? Agpaiso ka dito bagbagay. Dagiti tao yo, Mayor. Awan Burog. Awan Burog. Agpaiso. Gadita. Ibagam mampay nga awan pulos kabuteng mo. Nga oray asino, ha? Ay, kuha, Mayor. Namat lang, loko! Diyak kaya't nga danaturturad nga siyak. Burog. Isuatan nangam lang no katiag sao. Tamangan no isot. Patatayam. Uwan, Mayor.
Itatam-amuyon ni Burog. Katagtungpal kayo kumakangkwanan, wanya ti bilin ko nga ramirin nyo. Dahil so ti sukat na di buyong, amakannawan ko. Burog, pumili ka ti kayat mo kadakwada amang ipatungpal ni Plano. Di Plano, kadag iti agmimiting akatalula inton bigat. Nabanduga ka, nagmalmalam. Ada ka ba't gaya man, hani? Apag isot isang pet mo. Babay. Mailiw kan, unod na kanibagam. Kaawag itay ti abogado tayo. Kat kuna na akas latagilid tayo kano iti ilablaban dagiti katalunan tayo. Niyo? Pato abanggis. Kaya't nasawan, dagdag ti posibilidad na amaagaw dati daga tayo. Kasta! Kasta ti panangawat ko iti imbaga na atagilid tayo, Placido. Pato abanggis. Kung di Tagalog ka ba yan, sana mabalin. Siya kiyag dama amayor. Ano't kwarta tayo? Nga mabakin da tayo din dagiti amamirmiraot. Ha! Jak maaklon no bilang kasta ti mapasama kang Gripina. Uray, Jack Placido. Jack mo't maawat. Kan, amangan no, agmauyong akpay no maagaw da, dagiti dalawa, dagdaga tayo. Nyagad tag mauyungan. Aging gat si bibiyaga kagripina da ito ititandanam. Jaki palubos sa mapasamag nila. Maawatam. Anak man na makaturo ka mga pampanunot. Gapoy ti pa nagmi-meeting man ang damigil itong bigat. No kaano dandani akong aganak. Isumat ng ti kanaya na pa nagmi-meeting ta. Amira, di ka karipay matulog? Umay ka. Umuna kalatan. Sa anak pa makaturturog. No di ka pa'y makaturog. Dito yak pa lang ron. Kadkaduan ka. Sa anak mo't ama butang agmay-may sa dito'y salas. Wan gayam ni nanang. Nakaturugan. Nasapa asim ra kita iti silid na. Kastan sa dagiti lumalakay kada bumabagatan niya. Nalakada ang maridridap. Wen nga ron. Ang uray si ka. Maturog ka kumamat na masapa. Jakmat nga rod ka tinakakidumlat na nakaida nga oray sa anak pa'y matamaturo. Wen, ng panunutom ko ma. Dandani ka na gana. Wan gayam. Anya ti plano inton makapagpasngaya. Anya ti plano iti anak ta ti kahit kasawan. No, adan tun talo bulan na. Siguro, mabalintan to na pabunyagan. Sige, makamu ka. Ngam ni, ipalagip ko ha. Diyak kayat nga anakad ni Chloe ti bunyag ti anak ta. Unang, nakapagbuhan akong kinkwana. Nakapabain no saan tanto nga alaan ang mga anak iti bunyag iti anak ta. Di mang panunot kay tinapintas a rason. Tapno saan na kan akanuksaw. Awan nga rin ti mapanunot ko anapintas nga rason ko. Iso sika ko matag panunot. Oh, Placido. Rabi ngam uminom ka ilaang iti aharak. Mailiwag lang uminom, Agripina. Mailiw ka lang nga umino. Wano, gapo itinaydanon ko kan ka nga imbaga ti abogado tayo. Agbalbali na nagamrod iti nagkadag iti katalunan tayo. Awan sirbi da Miguel ken matya sa mang patpatib kerlat na kadagiti kakadwa tayo. Iso dati mang sog-sog-sog kadagiti kakadwada. Iso puor ti kararwag dagiti ang agkatugangan. Mang panunot kay ti pamuspusan, Placido. Tapno agtal na dagiti adwa. Di ka matanagan. Dumteng to day tangal daw numapunwa na kanakwada. At numapugsatan ti pasensya. Ang mga nupugsatak magtantihangas na. Makaturturog ako, Agripina. Ala,
Isardeng mo day tantay ka maturog. Sige, maturog tangarudan. Umuna ka latan. Sanak pa'y makaturog. Sige, umuna ka ngarudan iti kwarto ta. Panawam latan dito'y dagiti na ginumam. Taibagak ka dagiti katulong tayo, ngaw may daipak ni dagita. Wen nga rod, mabada ko niti kwarto ta. Napanan naturog iha. Si mama yan tininom na nga arag. Ay, no apay kat ngamin adilat tamain dyan ni papati uminit iti arak. Saan matkit di alasinggero ni papang mo? Samat lao binom, no adda parikot na. Anya ti parikot ni papa? Tindahanon ko kunkwa na nga imbaga ti abogado tayo iha. Akaslaan adda ang mapaboran dagiti katalunan tayo. Iti ilablaban da akarbengan da iti tartarawidwidan da adaga tayo. Ni papang mo iha. Adan samat na nalimod na ng sirak iti sila diyo, mama. Anya day jayan. Kasla damat na nababtog iti silid. Amira? Amira? Agring ka? Amira? Miguel. Oh. Marakop ka. Apay, ano natin napasama? Nagtagtagain pa manan. Ha? Ano natin itagtagain mo? Kunak, ano natin na itagtagain mo? Anda kang pwede. Bakit nang bagkal kanyak? Ha? Iso ha. Wala. Pagkalma mo tarik nam. Tagtagain pala day jay. O sige, mabit lang ha. Tayo nakmangalay iti danong ngayon. Muna yan ti kasto. Aging kay ti pan naturog ko. Mariribo kag. Kapoy ti na may anday jay mayor plus ito kanyak. Tiyam mo kita yan. No talaga na tayo kon. Anya nga min tinay tagtagainap mo. Naglaing kayo una yan. Tagtagain na, papa. Wan nga rod. Ket, nitagtagainip ko mananday di ubing nga naipas nga yan nagdara sa dimakal nga inistoryak matan ka na kayo. Anya, talaga na sobram ti minom. Iso nagtagtagainap ka manan. Na, Anya ti naramid kada kayo mananday di aparsuwa, papa. no sana ka nagbidot, Chloe, na istoryak idin ka na kayo. Paulit-ulit kayo. Saan nga tanga adda ilimlimad mo nga aramid mo? Nga iso ti bunga ita dagiti matagtagainap mo? Tanya ko ma! Pato abanggis. San ka man nga gatap kanya kiti ni Agripina? Wanmat ngamin, mama. Tagtagain na pladay jay. Katawan ni pasimudaag na ama di nga aramid ni papa. Nadamag ko ti kasjay. Gabot pa nakaulit day diim mo na ang natagtagainap na. Awan ilimlimad ko ino ilimlimang ko kin ka Agripina. Maawatam, ha? Oh, kumusta Amira? Nakaturog ka di Rabi? Sa anak mo na nakaturog kalpasan day di pa nagtagtagainap ko. Ayun na, makapadakas kin ka tipuyat. Dandani ka na gana. Sandak man napakadandanagan launay. Maturog ka kinton manamdama. O sige. Siya kung di agluto iti pamigatan tayo. Inton makakapi ka, agsublikan iti silid ta. Sanak pa'y mo ta makaturturo ka. Siyaklatan ti agluto. Wan kayam, di mo't dagasong ni tatang? Mapan kayo ag may meeting? Wen, agkalugbon kam ton iti motorsiklo ka. Amapan iti lugar a pagmimitingan mi. Anadam ti pa nagmotorsiklo ma. Ang mga namadisgrasya kayo manan. Saan kang agdanag? Aganan nadak. Nasagid kami lang idi. Iso na disgrasya kami. Murog, at damod langan pinusga mamang ipatong paliti kayat ko maaramid. Kadagit ti agmimiting itang aldawa katalunat. Tandaan, Mayor.
Kaya't ko asikamot lang ti kadwa da apapan. Anya. Kasanong ngarudan, ti papanan tayo, Mayor. Siyaglatan ti maniho iti lugan ko. Nabatbatag ti pangibawnak kada kayo. Ngam ti papanan lang kuma. Sige, Mayor. Inak ngarudan nagrubat. Tinak to na hideout. Amang kita kadag iti kakadwa tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa ni papa tinakita ka nagmaneho itilugan na? At damat ni Borog Ada nang ibaunan nga ni papang mo kay ni Burog, iha. Sa dino ha? Diyak amo, tadi namat imbaga. Una yan. At ako mapapanan mi kini Borog kat. Papanan nyo? Saan nyo nadamagan, mama? Tama nga nagnervyos kayo manan. Aha. Amo ko, uray di mo ibaga. Awisem ko mamanan, ngayon kay ijabantay. Tapno agsursuro ka manan apumaltog. Juan, mama? Iha, siyak ti agner-nervyos unay iti ar-aramidam. Iso adila mabalin nga isardeng mo ti agsursuro apumaltog. Anya? Ita ka di ba? Itamo ko nakalbitan ti gatilyo? Tsak kayat mama. Kanayo nakit di nga ginsayo Tapno ad-adda makasursuro Talaga natangken ti ulom. Daytat saan mo nagtuluyan anagadal, tadi ka may sursuro. Mama, saan ko ati panagadal ko ti pangiturungan nyo iti saritaan tayo? Awan tinasayat a pagbanagan ti biyag mo, no di mo pulos denggan dagiti pambagbagakken ka, Chloe. Bulimag kayo. Bulimag. Di ba ngibaunan kada tayo ni Mayor? Di mo na amis ko kinuha na. Katjak kayat apo malpak tilakad tayo. Nangarong ti kasayatan ngaramidan tayo, bro. Surutan tayo ti amin. Anak ka planong aramidan tayo. Plus, ada ka din amom. Apang pick-upan tayo. Iti agmaw yung. Ada, boss. Masaya. Sigurado nga tulakit iti madisgrasyan to. Kadag iti agmi-meeting aman nalon. Gapo, iti aramidan tayo kadakwada. Gayos naman iti tinara, bro. Wan, tababaan iti agmauyong. Apang ipa igaman tayo iti Granada. Kat ison to ti mangisaknap iti aligagaw kadag iti mannalon. Isuro tayo to no kasano nga ikatan natipin ti Granada. Diyos ko. Nagsidukrak. Naibatak ti basong igamag. Anya nga tapartaan da ito Ti cellphone ko. Sino ta? Nimat gaya, Miguel. Hello, Miguel. Imbag tayo mawag ka. Abay, Amir. Ada ka di sana nasayat na napasamak kita balay? Awan mat kit dingam. Kalatan na kulayawag. Diyan ka mo. Kat naibatak ti basong igamag. Da kayo gandatang tikalata na lagip ko. Ne. Awan pagdanagam kada kami kinitatan. Tada kami dito yung lugar apag mimitingan mi. Nang rugi ka din ti meeting? Saan pa? Kungayam. Kung naman ay batang tigigama mabaso. No kasta nabuong nga ron? Nabuong Imbag ta sana ka nasugat. Nasayat mo kasta. Ulit di ka madandanagan. Agawit kang tumutla ang kinitatang dita balaya si kakaradkad. Sige nga, Rod. Bye. Hello, Burog. Hello, Mayor. Ayan yon. Ada kayo ni ti lugar apag mimitingan dagiti katalunak. Juan, Mayor. Itaypay anakadaan kami dito kadagiti pinilig akakadwa. Kadag mauyong nga mangipatungpal iti aligagaw. Igam da basyo kan kirat, Mayor. Kati Granada. Adakin kuha na ti Granada, Mayor.
Amunan to nga tamad lang ikatentipin tintayo keng kuana Granada. Insurumin, Mayor. Tila pa ng bugtak minton kinkuana ti aramidan may. Alwadan niyo tamangan no da kayo ti madisgrasya. Ay, saan, Mayor? Ngam nakapimpiman nga agmaw yung. Tadi na mo nga timpay gamikin kuana agranada. Kat isunto ti manggudas kinkuana. Kun kadagay ti mairamraman to akatalunan nyo. Kita man no di nagaligagaw burog. Nang runa no ado ti matay kadakwada. Agulimag kayo kaman kakabsat. Agulimag kayo. Tarugyan tayo na pagtutungtungan dagiti agenda tayo. Oh, tatang. Nagsardingdan nga umariwawa. Mabalin yun tagsaw. Agyaman na, ta presente tayo amin ita kakadwa. Nagpaayabak iti meeting, ta kuna ti masiknan nga opisina papanantayaw. Kayat na tayo manin nakasarita iti personal. Madan. Para iti ilablaban tayo apan naka-agraryo ti daga ni Mayor Placido. Agayayong ko! Awan ka na kayo, be! Yung tatamudas. Ha, kasla Granada tigan na kakadwa. Ang mga lumikat ti pinakit bunta. Amo tayo nagaganam. Siya ko ti mahigan iti neta. Nagigap ka pandan. Mutuloy ta Granada barang. Mutuloy hay. Kumusta ti misyon nyo, burog? Mission na pang place, Mayor. Iba unyon dagiti pulis iti say. Nasayat. At umutla tinatay kadagiti katalunak, burog? Ay, ado da, Mayor. Dandani dalal la kay amin anatay. Ay suda, tinagiginat lang at umaray. Iso na putukan na iti Granada. Sana bali talalakay dan. Aginanatan no sa dinuman di pagtungpalan di kararwada. Kakasimat, dagiti marigrikat ang katalunak. Chloe! 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 Anya ti mapaspasamak, takas lang matartaranta kayo. Gapo iti nangag ko iti radyo. Apay, mama. Anyat na ngagyo ti radyo. Ha? Mama? Papanan niya tadagi dyan sa sarong alimabas a patrol car. Sigurado ang mapanda iti nakatayan dagiti ano at tao iha. Anya? Apay, ada ka di man na nagrarangat? Awan, nga may nga agmauyong tinangkat taliti ado abiyag dagiti katalunan tayo iha. Anya tinapasamak, mama? Saan ko nga mo nga ipalawagkan ka iha? Agdingag kalatan iti radyo, taysot pangamuam no anya talaga tinapasama. Tatang, saan kayo amatay? Lumaban kayo. Amira, di mo na arak ko ni tatang. Ad amarigatan nung maris alam dagiti sugat. Manong driver! Manong driver! Partakan niyo pa itagpataray! Masapal na magkananon tayo niti ospital! Saan mo adiktaran ti driver? Ang mga numarisgrasya tayo. Ad alakit nga rod, adi tayo maispal ti biyag ni tatang. Anya nga minaya tinapasamak, Miguel! Bakit nga agsasaw ni tatang? Ad ati maray nga masdeng nga agmaw yung iti ayan mi. Ad aggan na Granada. Iti amak mi abumtak ti Granada. Pinadas mi nga agawan. Inikat na tiping, katbinta. Anya! Tatang!
Dayawag ti kinalaing iyo anang ipatungpal iti plano borog. Gapoy ti dayta at daytan ko abonus yo. Kansan na kwarta ti pay ko. Gumata nga kiti ato ka mainom kada pulutan. Agrambak tayo amin. Nangagyo, kakadwa. Ada ko mapay nga rod babaeng. Ada makaparagsak tada tayo, Mayor. Pato Apanggis. Sana mabalin borog. Tamang ano isudan to kiti timang isagbak kada tayo. Awan babae ang makilangan kada tayo iti panaginom tayo. Ay, sige, Mayor. Saan ko matkiti nga ipapilit no diyo kayat? Mangayab ka ni ti kakadwam. Teng kay mga ala iti mainom kan buludan. Uwan, Mayor. Lando, Wilson, Dodong, datayon ti mapan gumatang iti mainom kada pulutan. Mabidlang. At dapay nalipata ka dinamag ka na kayo. Anya, Mayor. Mano tinamnamaan nyo anatay kadagiti katalunak, burog. Ada sang kapulo ket taluda, Mayor. Pakiaramanan ti agmao yung nagpabitak iti Granada. Good. Gapota sa nga pulo ket talo ti amuyo anatay. Mangala kay mat nga ron iti trisya kahon na pinom. Ket nukurang Dubai. Agpaala tayo tupa itinayon na. Papanam, Chloe. Mapaanak ki hospital anak kaitarayan dagiti nasugatan aman nalon, mama. Kaya't ko makita ida. Aguray ka, umayak mo't nga rod. Sige, intay kitaan nida. Tama nga no di pa'y napan ni papa. Dakayin ti mangisuno kan kuana. Urayon nak nga rod, bit. Tay naksukatan ti kawas ko. Sige, mama, urayin kayo. Ni papa. Papa? Tamuan nyo ka din, tinapasama kadagiti katalunan niya. Wan, papa. Nangagmitin ay padamag iti radyo. Iso nga krubrubat kami kini mama. Tengkam kitaan dagiti nasugatan anay tara iti ospital. Dahil tatitayawag ken ni mamam. Managdengag launay iti radyo. Kanibagam ken ni mamang mo. Mangalan ti kwarta tamangtid kayo di tulong kadagiti pamilya dagiti nasugatan. Anya? Saan ka di akagurgura yung dagiti katalunan tayo? Apay nga ikanyo ititulong ida. Kahit mila nga makita ida, papa. Talaga nga dupay lang tisan mo nga mo iha. Anya ti kayo ti asawan? May saka politiko. Nasken nga ipakitak lanta kadagiti kagurgura. Anak kasagana katumulong kadakwada no adda pagrigadan da. Tapno adda bumanglo tinagan ko. Papa? Nagituhin dagiti agas a pinagatang ti doktor a para kinitatang. Amira. Miguel. Gusto nan. Sumarding ka kuman nga sang sangin. Di ba'y nakapuot ni tatang? Oray tayong bagamot ti doktor. Anasaya atin ti kasasaan na. Iso adi ka kumauna agdandanan. Isardeng mo tuman ti panagsangit mo. Agdadagsin ka. Ado tinatay ka dagiti kakadwayo. Ngam nagasalatan ni tata. Tasaan nga iso ti may sa karagiti natay. Kan nagasatak mat. Tasaan unay agrabe dagiti sugat ko. Nakalalaan nga ta kami dahil nga mauyong itigam na Granada. Siguro agad napidot na. Kat gapotag mauyong. Di na mo nga isot pakatayan na. Imbaga ni papam amang tenta iti pauna atulong kadagiti nasugatan, iha. Wan, mama. Isa tipilin na itay mamag. Wanang kagurgura na ida. Apay tulungan tayo ida. Tapno bumanglo kanulat na tinagan na kas mayor, mama. Anya? Wan gaya man niya. Mayat nga agpaiso no tulungan tayo ida. Tabareng
Isunto pa yan, ti pagbabainanda ka na tayo. Wan, kan barang di dan ituloy ti ilablaban da apan nakaagraryo ti daga tayo, mama. Sige. Aginom ka nagpulutan kayo lanta. Aguma kayo. Siya ti makam mo. Burog. Ay ito yung matibunos mo kanya kawatam. Nakasobray pa Mano ka di da ito Adda ito yung nagtisobray mayor. Lokatam kat bilangam tapno mabuam. Uwan mayor. Sang nga bandal asag lili magasot a pesos. Ano sam tawan sagsasangari mo? Anya. 50,000 dayroy mayor. Osto! Agiyaman ak mayor. Batanak burog. Di nakarakuman. Kas kalabakla. Ay, sana abakla mayor. Maragsakan na lang anak kaawat iti 50,000 pesos abonos ko kada kayo. Batan na karonan. Katnay, datang dikit kita anda kiti kakadwam. Ay, sorry mayor. Nagawit ka morog, tanibagat mo, tiyara ko ba? Didak katawaan kan kancawan. Jakpay kaya tiyagawin. Alakaron. Ituloy tinom. Tiram-rambak. Awan kindal jawan. Tapno awan nag-aapa. Agawid ka. Siyaklatan timang bantay kinitatan. Sika ti agawid. Siyak ti mang pantay kan kwan ha. Ngam, tandani ka na gana. Kat sana mabalin may stress ka. Iso asika ti agawid, tasyak tagbantay. Wan ang... Awanin ti rumbang nga pagdanagan. Nasayatan ti kasasaan ni tatan. Walan. Agawid ka. Sige nga, Rod. Miguel, Amira. Ha. Ito niya, Kripina. Senyorita, Chloe. Kumusta ti Amayo, Amira, Miguel? Kaasi ti hapo. Stable ka nun ti kasasaad na, senyora. Imbag man, tasaan nga iso ti may sa kadagiti natay, Amira. Miguel? Iso ti pagyamyamanan mi kiniapo Diyos. Tasaan kami anatay kinitatang Senyorita Chloe. Nakaumay kayo mat, Doña Agripina. Gapot minandaran na kami ti asawak, nga umay kayo ikan ititulong, Amira, Miguel. Oh. Ha. Oh, apay na pabulagat kayo, Amira. Miguel, apay, diyo kaya't nga awatan titulong mi kada kayo? Kuha, Senyorita. Saan mo takas ta? Nga mas daawak lang. Ani mayor tinangbilin kada kayo amangtid kayo ititulong kada kami? Amo, Miguel, uray ka gurgura yo ti asawak. Saan ama nagitanam iti sakit tinakam? Iso akayat na kayo lata tulungan. Agyaman kami lang, senyora. Ngamuray saan da kami latan nga iramang nga ikan ititulong. Itadyo ka dagitad adda ang makasapon. Di kayang panakalan? Awatin nyo ti Jaya mi atulong. Paiso ti mandar ni Papa. Oh, adoy, Amira. Awatin mo to'y nakasubre atulong mi kada kayo. Taadanayon ti pagpaagas yo ka ni Matias. Doña Agripina, kasko na ti asawak. Adda umanay akwarat tami apang paagas mi kinitatan. Pasensya kayon, senyora. Itidulatan ka dagiti adda nga kasapulan. Napanakal kay unay. Umay kan, Chloe. Intan ka dagiti dadtuma na sugatan. Wan, Mama. Adda gura da pimanam. Amira. Bay, Amida. Jak kasapulan ti tulong daw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Agripina. Ayan yun. Ada kang pailaan dito yung ospital, honey.
Nekan yung madlay di tulong, dagiti nasugatan. Adamay saan ang nagawat ititulong tayo. Asyeno. Agura naman. Saan pa yasong batak ti sa lunsod ko? Damagag man no nabartag ka? Abay, maangod mo no agat arakak, dinto ta nagadayo ka agribina. Saan ko amaangot? Ang nga dak dito'y ospital. Gamadlaw ko iti boses mo. Kasla nabartag ka. Nakaino maglabasit. Sana ka nabartag. Naginumam. Awan ka pa'y matijay balay, itay pimanaw kam dita. Saan mo nasaludsudan no sa dino tinaginumak? Sinvergwensa. Ejay ka di opisinam tinaginumam, Placido. Pangkisapato. Saan? Tapay nga hindi ko matipaginumak. Di pa ikat nadadaalan ti reputasyon kan kinataar ko. Naginumam nga ron. Kung nagmatadi mong damagan, ibagam kitin sino, ti sana nangawa ti tulong tayo. Ka Miguel kan Amira. Pato abangkis. Uray kuman, dudwala ang tinaunat. No da Miguel kan Matias. Musta na balayan? Natalga din ti kasasahad na, nanang. Agyaman ka iti Diyos. Ay na, di kaduan na tayo kakadwada. Nakakaasi lagi tinatay. Uwan, Amira. Tanatay daman adida nagunot ti kalkalikaguman da. Nung apay kit di. Apay da jay nagmauyong. Sa dino nga tangamin tinangalaan na di Granada. Atapan na giti otoridad anang iwayat iti investigasyon. Ang mabalin ang napidot na dahi a Granada. Ay, kasta una iti sangsangin ni Kumari Claring itay napanak. Taag may santon iti balay dain ton maitabon ti asawa na. Awan ti mabalin tayo, nanang. Siguro isot na ikadang ang mapasamak. At ti asawa na, ti may sak kadagi ni matay iti dayjay a pasamak. Nabainan kami kin ni mamay ti panangpay da Miguel kin Amira iti tulong kadakwada. Napanakkel unay dagi at tao. Iso nga ro, danaputot ti darak kadakwada. Di na mo ti makibagay. Namuray na ba inanak itay? Ituloy ko latang anak ni ti bunyag iti ipas nga ito ni Amira. Pato abanggis. Apay nga gragot ka na unay nga na kami ti bunyag na jay. Idinto tasanda kami tunay ang pagtatakunan ng mga anak iti bunyag. Kaya't ko maya sinagtibagi kadakwada papa. Nang runakin ni Miguel. Niya. No adarantam ang mga gawokin ni Miguel. Di mo la patuloyin. Tada kami kan mamang mo, timang lapad king ka. Saan, papa? Alangan nga agsaba kita da asawa na. Nasaya tamom. Wun kayam. Kano man ang di panagin sayom, apumaltog. Plano nga rod amapan kamin tumanan inton malamkin ni Burog iti nagpraktisan mi iti, papa. Tabaran mo na asintado akton apumaltog. Di mo naman ni Borog, tasana sumbra kita. Anya? Inton bigat lang di pa nagpraktis mo. Tay sunto, di pa nangguyog king ka ni Borog. Agmulagat kay kuman. Madandanagan unay ni Amira. Gapu iti saan nyo pala pa nakapuot. Tatang. Tatang. Sa tinutayan ko, natayak ka din. Ay, yaman Tatang, si bibiyag kayo. Ada kayo dito ospital. Miguel, iti kakagmatay ako. Kuha, tatang. Ano tinatay ka na kuha na? Tisalpag nga mauyaw. Adaw, ti kinatil na agayag. Uray ka sano ti panang pabasol tayo iti ang mauyong. Kat awanan ti mga ramidan tayo, tatang. Samay sa. Iso ti napakaruan. Tayo sut ayan idi ti Granada bintang. Kanya na ito, yan ang mapaspasamak ka na kayo. Anyan, akin na malas kayo. Un nga ron, tatang. Agawan nyo tagpaimbang. Tabaring
makita yung tumot ti bangkay dagiti kakadwa tayo. Oh. Tatang. Sangsangit kayo. Kaya po, tinapasamak ka na tayo. Inusan tayo kumaanag may meeting iti. Mabalin ni awan kumatikas siya pasamak. Awan ti makamo. Naanya tigasa tayo iti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo. Di tayo not mapabasol ti agmawayong. Tawan nga rin simbang ti panunot na. Nangalalaan na nga tayo ti Granada. Nga dakin kuha na iti. Atapon na ti pulis. Amabalin anapidot na lang dayjay a Granada. Kumusta nga tan ni tata? Nakapuot na tan. Di mo't lang umawag ni Miguel. Anay ko, magsakit di tiyan ko. Aganaga nga tan. Di cellphone. Hello, Amira. Napintas na raman. Nakapuutan ni Tata. Nagsarita ka ba yan? Diyos ko. Isukay sardin mo kumanti pa nagdandanag mo. Anay ko, nasakit tiyan ko. Amira? Taksan, aganakaksan, Miguel. Ha? Amo ka din ni Nanang nagsakit ni Chan mo. Saan? Matmaturog kat mabainak amang riingkan ko na. Riingam ko ma. Ang mga luwag anakan nga kweso. Tapay nga sakit mo itong Chan mo. Madamdama. Iturod ko pailaan. Ang mga no dalang nakankuha na ikontra. Ngam na saan latang agsardang. Ringag ton ni Nanang. Papanam, ta nakarubot ka manan, kat kasangsangpat mulaan. Mabana kijay po ni Raria, anang ipananda ka dagiti bangkay, dagiti awanan gas at amanalon. Anya ti aramida may jay? Kasaritak ti manager ti po ni Raria. Anya ti ibagam? Kan anya ka di ti planom, Placido? Baga kasyak ti makam mo, iti balsa mo dagiti bangkay agraman kawas kanlongon da. Awan agam, nakalagastos no si katimang ibaklay ka dagiti imbagam, ani. Sana bali, sana personal a kwarta ti pangalaan. Pangalaam nga ro. Mayura, kitado ti kikbak ko Agripina. Kat nugas kasano, ang mga no, package deal paikid din ngay tulag ko iti manager, tapno awan problema, nagiti nagpasina. Kinasaritak ti may sa karagiti naka-duty a nurse. Ngay suda pa ilang ti mangkit-kita kumaka na kayo. Adda ka di papanambarok. Agawid ak pa ilang. Tagsakit ka no ti tiyan ti anak yo. Ang mga no aganakan. Anya, di mo nga rin may bayagan ng tagawid. Inkan. Untatan. Ha? Ay, ano mawawang? Sige, subatang sa bayaran mo ka. Untatan. Ni mo tamira ti mawawang. Hello? Miguel, anak. Dakay mo't gayam nanang. Apay nga dakay ti cellphone ti asawak. Kumusta ni Amira? Naimbagan ti tiyan na. Di ka madandanagan, anak ko. Ano? Agyaman na kayo ti Diyos. Ngam, ayan na nga ro ditan nanang. Apay ada kayo ti mawag. Agin ida, anak ko. Naimbaga nga agin na napailaan. Nung kasta nga ro, saan ko napatuloyon ti agawid nanang? Makamu kay pailang iti asawak. Kuwan, anak ko. Isungarod nga imawagak. Taamang ano panawam ni abalayan dita ospital. Kapu iti naibaga itain ti asawam apa nagsakit ti tiyan na. O sige nanang. Agyaman ak. Iti iawag yo. Napanan ni Papa, Mama? Napanidyo po ni Raria. Kaya't nakano ang makasarita ti manager. Anya? Kaya't ni Papa makontrataan latan ti po ni Raria. Numano, tigastos amin dagiti naipan kadakwada abangkay dagiti mandalon. Tayson tulat ta kanon ti mang bayad. Anya? Ay na, Mama.
nagado tinatayaman nalon. Katdakan lakit di ak kwarta ti parwaran ni Papa. Sana bali, ta iti kickback na kanumat ti pangalaan na. Iso nga pulos nga awan parwaran tayo abukod tayo a kwarta. Kasta? Day tama ti pagsayaatan na niya, Mama. Waniha, ket babaan iti dayjay a plano ni Papam. Sigurado, ad-ad damanan a bumanglo tinagan na. Kan bareng kabaindan to. Ibagaman iti doktor ka. Apalubusan ako na rumor dito ospital. Kay Jayan balay nga ituloy ko tagpaimbag. Tatang, nasaysayat no dito yung pala. Nang runa ka, kasapulan pala ang tisugat yun, timasikaso. So adi kay kumagana tarumar. Kaslad, ada magsentirik nak no dakdatan di tao eh. Unang, awan ka duwayo iti balay, tatang. Dito ado ragiti mabali namang kita kada kayo a nurse. Pimigsak matan. Isa kayat konti rumwar. No di mo kayat nga ibagan to iti doktor ka. Siyak nga raw ti mangibaga. Ah? O sige, tatang. Agora kayo nga ron. Tayawag ko pa kini Amira. Sana na masapol nga ibagang palakin ko na. Basta kayat konti rumwar di tao eh. Wala. Bayan nyo nga ron. Tapadasik to nga ibaga, tatang. Baring palubusan na kayon arumwar. Anya, agpilitan ni Tatang nga agawit. Bueno, Mira, masikuran ka nun dito ospital. Kaslat adda ka no at umagsan ti rikliknaan ano agbayag dito eh. Umayak dita, kasaritak. Uray saan kan nga umay. Ay. Anya nga rutin na sayat nga ramiden tan. Parasag tulat nga ibaga iti doktor. Ti kalikagom ni Tatang arumaran dito ospital. Anya nga min ayat ipagragutan na unay arumor dito ospital. Dito ta saan pa anay imbag na sugat na. Kaya't na kanwa makita ti bangkay dagiti kakadwami. So ti pagpilitan na arumar. Anya matan. Ala, no saan na palubusan ti doktor? Sige, kasaritam to manan. Ipilit ni Abalayan arumwaran iti ospital. Kasati ko na ni Miguel. Ay, una yan. Di may mayat no ijay na kumapay laang. Tapno maasikaso anaimbag dagiti mangagas. Uy, nanang. Kasarita yung tulangan. Ay, napipyapay ti ubing. Tano ipilit na ti kayat na kat mabalin mo nga untan. Ngamnula kay no bakit. Ay, sos, saan na mabaling? Uy nga rod, nanang. Isa ako nakita iti asawak, asyak ti makisarita ka ni Tatang. Ngam ko nawat ni Miguel nga isuntulatan ti makisarita. Mala, bareng no palubusan to nga ruden at doktor na. Sa bagay, may mayat kit din no makaawi din ni Abalayan. Adan sa lugar na nagsardang iti batog. Sino hataday ta umay asa nga ili kayo? Makitak dito eh. Ni Senyorita Chloe, ti dumdum sahag. Anya nga tati umay na ibaga? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.